Dede Susanti, Mei Mei, Squid Game, Mickey Mouse, dan Doraemon teman-teman. Kita mau kasih dia kepala ondel-ondel ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman. Pantau terus channel kami, Keluarga Kembar. Dan jangan lupa berlangganan di channel kami teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye. Musik Gangnam Style.